Hey, imsamo ingcole kabi imsamo. Yabona nje isimiso somsamo esamiswa kwawena ungekho. Siyinkinga kabi. Siyinkinga ngoba kuningi ukungcola okwenziwa emsamo. Okwenziwa abantu osuke mhlampe umuntu ongaphambili kwakho usuyafika wena kumele uqhubeke nalo msamo lowo-ke uthola inyakanyaka laphaya. Kunezinto ey'khandwayo okuthiwa izizwe. Yabo umuntu asondeze izizwe ayivuse ngendlela yakhona. Inhloso yakhe phela ukuthi zizomsiza zimlekelele empilweni zikhona futhi nokumgada futhi lezi zizwe lezi. Into eyinkinga-ke ukuthi lezi zizwe lezi mhla zivuswa zavuswa zaphuziswa utshwala. Lezi zizwe lezi sizi-operate-a lapha nemsamo. Zi-operate-a manje ngotshwala. Zidinga utshwala ukuze isicelo sakho sizokwamukeleka. Uma ungenatshwala nje cha, lezi zizwe lapha emsamo zihleli hhayi aziyifuni lento leyo akunatshwala azizwa kahle. Ngathi ungathola utshwala bese zizothi ya yabona manje usuthinta into yethu-ke manje. Into eyinkinga-ke ngalezi zizwe bethi besuka abantu bethi hhayi-ke hhayi idlozi leliyana. Bethi idlozi. Leli dlozi leli lingene umuntu ngaphakathi ekhaya noma oyedwa nje noma ingane yangaphakathi ekhaya. Zidakwe iy'ngane lapha ekhaya zidakwe into ongakaze uyibone. Zidakwe ingane kabi la zidakiswa yileya nto wayifaka emsamo. Sokuba sengathi manje la ekhaya sekunedlozi manje kanti hhayi izizwe nje idlozi likatshwala-ke ilapho-ke idlozi likatshwala liqhamuka khona. Liqhamuka lapho-ke idlozi likatshwala. Ngobe nje abanye bahleze bezwa ngikhuluma ngedlozi likatshwala. Yilo-ke lelo dlozi likatshwala lelo-ke elifostayo manje ukuthi wonke umuntu ola ongaphathwa legceke leli kumele aphenduke isidakwa sikatshwala. Uma lihlulekile ukunibamba nonke khona lo elizombamba oyedwa lizophuza ngaye. Kodwa lowo muntu kumele adakwe. Abesidakwa lesi esibi kabi ukuze izojabula-ke leya nto. Ya yaphuza-ke manje idlozi likatshwala.